Sanibonani masibatakithi. Ngithi angithathe leli thuba kunibonga kuthi senikhulile. Emehla savulekile. Seniyabona lelisonzane lesigebengu lesingakhosetiwe. Lebe sidlala ngesive. Kuthi udlala ngalesive. Nguye futhi lo sonza labantu lafeni. Ngiyajabula ukuthi senibonile, senivukile. Seniyabona ukuthi anamuntu beselahlele emaqiniso, singafuni kumlalela. Nase siyadibonela nathi. Lalelani ke maswatakithi. Makhosetive waphinzwa wabuyisa lo shembe la kaNgwane. Ngicela ukuthi maswatakithi nithathe matshe. Lonke liswati lisukume nithathe matshe. Nimgcobe ngematshe lo shembe aze afe. Sasenda njalo kaNgwane sibulala abathakathi ngaleyo ndlela yo. Watholakala umthakathi aganga abulala abantu bebantu. Ebegcotshwa ngematshe aze afe. Yeah, kwenziwa njalo ke maswatakithi. Angaphinza aligcobe eshembe la kaNgwane. Lo mthakathi lo mthakathi sathane lo sonza abantwana. Sonza abantwana bemaswati ukalaveli. Makhosetive nakafuna ukuqinisa akathathe labakhe abantwana. Unencumbi abantwana. Nala ngaphandle watalisa yonke lenzawo makhosetive dingwa babani. Akathathe wakhe atiqinise ngewakhe umntwana. Ahamba omsonza amhlinze njengoba sihlinza lamaswati. Akhokhela amathumbu, akhokhe isinqanqa, impipi, akhuphela amehlo, asike la kuthatha. You see makhosetive. You must do that. Get your own children. Ungathathi abantwana bebantu. Uthumele amaphoyisa in unregistered cars. Ahamba angena la kucinzini, angena phunga unregistered car. Kude umlungu angena abe nesibinzi ahamba nge-unregistered car engana number plates. Emaphoyisa angababophi. This happens every year. That's how you know ukuthi ngimakhosetive. You see? Nakudutshula labana okhongetela lengadi makhosetive ngene emaphoyisa agadze lenzawo. Bangene ke badubule lamaswati bakhongetela lengadi basi bayifunisa ashisa. Bayigijimise ke ihambiyele kumakhosetive bomqinisa. Yeah, bahambe bayifaka lapha esibayeni. Sengithi ke maswati umthakathi uyabulawa. Yeah. Naye lo sitamkhombisa simele ilanga lakhe lo makhosetive. Bonke amakhosetive ngikutshele mina bo Idi Amin kwakuyinkunzi yaSathane ibulala abantu itiqinisa ngebantu. Nakaphuma lapha aphuma gijima ngematubana abaleka waya eMiddle East. Idi Amin bakhanza la kuma freezer akhe tinhlokote abantu. Nawe makhosetive mzukwane siyakugijimisa. Bonke labantu lobagcine lapho whatever you do with these bodies after you take the human body parts that you want. Siyakubamba makhosetive, siyakubamba. Sikubophe tandla netinyawo. Uyawuphuma one day. Kuyawutholakala ukuthi wendani. Idi Amin ngakutshela mina bekuyinkunzi. Acabanga ukuthi strong, is untouchable ngoba unemumthi. Ufela emaveni. Wazama kubuya twice wehluleka. Wafela le emaveni. eSaudi Arabia. Idi Amin. Na Empire Bokassa. Le etule Africa. Ebelingisa wena. Acabanga ukuthi inkunzi, ustrong, uqinisa ngebantu. Adla abantu ke lona. Abadla nalabantu. So makhosetive siyakuthola. Funa ukutshela umuntu siyakuthola. Ngiyalohlela umvu wakho lapha David Smelani. Umfuyela kutsini lapha. Athamba niyabona maswati. Lo mvu wabulala almost 47 swazis. Umfuyele makhosetive lapha ejele. Akekho ejele lo muntu. Udla tibili boco lapho. Bukela bo TV uthola noma ngabe yini la ifunako. Ngoba bethunywa ngangumswati. Washo ukuthi uthunywe esigodlo. I hope maswati niyabona ke le evidence. Nifuna evidence kubanjwa makhosetive abamba umuntu amsika. No. Uthumela amaphoyisa akhe. Undercover bangene la. Bahluthela abantwana babasonza. Nalo shembe lekhathi afikile. Banyamala labantwana. Kakhulu ke la kufike lo shembe. Last time and this time. Mina ngabude ngathi yini makhosetive ezinkosi angasuku akhutele labantu abasonza abantu laveni azange asivu uqala enyalo lobe ngumtshela nyalo ukuthi azange asayidenounce lemvo ye ritual killing uthi nje qambi uyenga lamaswati. You see, so maswati ngiyabonga ukuthi nifundzile nikhulile niyabona ukuthi isigebengu lesi dlala ngemaswati laba lasibamthanza abahambe bohlela naye
basukele emaveni bayohlala nayo inkosi yabo lebayithanza kwele bayifunako abayele sayithanza inkosi yamthanza sikhanyiso hamba ohlala nabo sukele emaveni hamba uyohlala nabo angithi yamthanza uqhubeka nalobukhosi bakho. Thank you, bye bye. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Motingozi is back again with another video dragging uShembe again, saying ukuthi abafuni kumbona lapha eSwatini ngaphinza abuye ngoba ukhohlakele makafika lapha eSwatini ubulala abantwana because uqinisa ingozi uKing Mswati. Hebana people are saying ukuthi lapha ephatha ukukhuluma iqiniso uMonzi vele ndayikhuluma kuliqiniso enakakhulume bayambheka. Some are saying ukuthi hey wena you should really be careful ngetinto lotikhulumako ngaShembe na King Mswati, but sakuthi kudzala kodwa Monti, but inkosi yami akayekeli nje nakuthuka abantu, uhlezi nje abathuka uyasho nje ukuthi yena uma nje ngiqiniso so angeke azathuswe bantu baloko bathi hey wena ungabathuka, ukuthi yena mina mangibathuka ngisuke ngikhuluma liqiniso. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.